Aga Ialehkai EFL Cup hapreng ka Tottenham Persia ikat Charlton. Aga nang Ialehkai ka Tottenham kala khur ka nam jom. Hadin bagalala abad limsuk ya ka Charlton adu san kawai. Aga Ialehkai hapreng ka Newcastle Persia ikat West Brom. Aga nang Ialehkai ka Newcastle kala khur ka nam jom. Hadin bagalala abad lim ya ka West Brom dan Laila R. Aga Ialehkai hapreng ka Preston Persia ikat Everton. Haba pai sya nang Ialehkai ka Everton kala khur ka nam jom. Hadin bagalala abad lim ya ka Preston ta sau lanot. Badhaga nang Ialehkai bari uri open chap Hattrick. Aga Ialehkai La Liga hapreng ka Real Madrid Persia ikat Real Sociedad. Aga nang Ialehkai ka Real Madrid kala yo open penki jar nengkong. Aga minit ka ba sau peu leng bau Mbappe. Henry tang hadin sau minit kata ka minit ka ba sau peu sau ka Real Sociedad kala yo open chap ya gol pen ya khai leng bau susik. Badhaga kela minit kata ka minit ka ban riu peu Mbappe ulio biang ban chap ya gol ka ba ar naga benta ka Real Madrid. Badhaga minit ka ban riu peu pra Vinicius Junior ulio ban chap ya gol ka ba lai naga benta ka Real Madrid. Badah shwa ban kot sya ka khandai peu minit kata ka minit ka ba pra peu ukalian Mbappe ulio ban chap ya gol Hattrick jongu hakan ke Ialehkai. Badhadu bukut ke Ialehkai ka Real Madrid kalala abad lim ya ka Real Sociedad ta sau la kawai. Aga Ialehkai Copa do Brasil quarter final first leg hapreng ka Palmeiras Persia ka Santos. Haba pai sya ka Ialehkai ka Palmeiras kala khur ka nam job hadin bakalala ban lim ya ka kenhun Ialehkai Neymar dan Laila not. Henry hagar ke Ialehkai Neymar Khlem madan namari aga ke Ialehkai la Ialehkai hau plang plastik new artificial grass namaru Neymar lo kiar la Khlem ban Ialehkai hakum gine gi jai madan ban lai na gi jingman sau haga benta ga kejat jong